pengkret yang BJP le kan ke parti jungi BJP ngidon ke activities man kasih kemudian ke parti ke pengkret tang ke election kemudian mau malong tang begitu ki don ki kamna le pulie ke pulie tang ke bentuk exam ngingim lo gupta parti BJP jungi ka trebe baro ki laispa repusan si ka trebe dan tabat pengkret ya kan nunggu jenut kamu jungi itu mental lajan ke election tiga pengkret lele tiga long ba dikenabe bangin contest election tambah hadu kan nungut hadu mendakat bangipan ai ka official declaration kan nungut kiban contest hingga tagin pala bano kalau don gejik temu pat nakaleng jo keseng kan nungut pin yang ni pin abe ya ki ba tap kerteng kiban pan kerteng ki benta ngina hap up shoy ru ya ki kerteng but don ru katuan ni ki bala ka parti la ebit dan pendiang nama kum kita ki kandidat na wanda ka Gargos Autonomous District Council. Kidon empat ki MDC sitting MDC ki ba pan tiket na phi ban kon ha kan election. Ki batang syuyakan gumta te ki don hi tamalong hadu kanu pade kalong ga basis balong serius ki katang impatep tabo jing ekren ga don be hi wad ki bla ram ki mali ru don ki bla kren don ki sitting MDC ru ki bla kren tambah hadu kan no pade kan long ba kan don ke final decision ke begitik nagaliang jongki ban nagaliang jongki ru aga jopo ngi te ba ka Garo Hills Autonomous District Council shen kan sapan longno ya ke election di hadu kan no nagaliang jongka BJP kelapan kre bat kan nungut ki kertong pin penmi ki jem kre yang BJP le kan ke parti jongi BJP ngidon ke activities man kasih kemudian ke parti ke pengkret tang ke election kemudian mau malong tang begitu ki don ki kamna le pulie ke pulie tang ke bentuk exam ngingim lo gupta parti BJP jungi ka trebe baro ki laispa repusan si ka trebe dan tabat pengkret ya kan nunggu jenut kamu jungi itu mental lajan ke election tiga pengkret lele tiga long ba dikenabe bangin contest election tambah hadu kan nungut hadu mendakat bangipan ai ka official declaration kan nungut kiban contest hingga tagin pala bano kalau don gejik temu pat nakaleng jo keseng kan nungut pin yang ni pin abe ya ki ba tap kerteng kiban pan kerteng ki benta ngina hap up shoy ru ya ki kerteng but don ru katuan ni ki bala ka parti la ebit dan pendiang nama kum kita ki kandidat na wanda ka Gargos Autonomous District Council. Kidon empat ki MDC sitting MDC ki ba pan tiket na phi ban kon ha kan election. Ki batang syuyakan gumta te ki don hi tamalong hadu kanu pade kalong ga basis balong serius ki katang impatep tabo jing ekren ga don be hi wad ki bla ram ki mali ru don ki bla kren don ki sitting MDC ru ki bla kren tambah hadu kanu pade kan long ga ba kan don ke final decision ke begitik nagaliang jongki ban nagaliang jongki ru aga jopo